Sljedeći nam je Mirko Milak iz Centra za odgoj i obrazovanje Vinko Bek iz Zagreba. Meni posebno draga prezentacija danas s naslovom I, O, I, U, I. Nadam se da sam dobro rekao. Je. Dobar dan, moje ime je Mirko, dolazim iz Centra Vinko Bek. Ako ne znate, to je ustanova u kojoj se školuju slijepi učenici, a ja ću vam danas dati jedan kratki vodič kroz to kako oni koriste cijeli niz tehnologija, kako smo zapravo došli do umjetne inteligencije, pa ćete dobiti njihov pogled na umjetnu inteligenciju. Nisam krenuo s naslovom, naravno. Krenuo sam s pitanjem, razumijemo li se mi uopće? Razumijemo li se mi međusobno? Razumiju li učenici nas? I razumijemo li mi njih? Ili nam treba nekakvi posrednik koji će nam prevoditi ove razne druge kratice, imena, nazive, da shvatimo što se tu radi. Onda sam se pitao, a tko nas najbolje poznaje? Čini mi se da, nažalost, nas računala poznaju puno bolje nego što mi poznajemo jedne druge. Serviraju nam razne reklame, svašta nam rade, a zapravo pričaju jako jednostavnim jezikom. Pričaju jezikom nula i jedinica. I razni strojevi pričaju nulama i jedinicama. I zato se meni učinilo da je ovo I, O, I, U, I jako slično nulama i jedinicama i rekao sam si inkluzivno obrazovanje i umjetna inteligencija. Znači, ako dva računala razgovaraju sa nulama i jedinicama, zašto mi ne možemo onda uključiti sve naše učenike? Kako uključiti sve te naše učenike? Odgovor je jednostavan, tehnologijom. Mi moramo uvesti tu tehnologiju u razrede, ali ne dozvoliti da ona isključuje ljude, nego da ih uključuje. Naravno, već ste par puta čuli danas, dostupnost te tehnologije. Mi smo imali sreće pa smo bili uključeni u sve Carnetove projekte, krećući od projekta e-škole, i moram reći da početni Zar je bio zanosan. To mi je ono hladno pivo, ne volim te. Onda su počeli problemi, dobili smo tablete, dobili smo pametne ploče, ništa nam nije radilo, pogotovo sa slijepima, ništa nam nije radilo i ja sam već bio frustriran, jesmo mi uopće spremni za tu tehnologiju. Popravljali smo, zvali smo, radili smo, ja sam bio s Carnetom stalno na telefonu. Zvao sam, dok sam ja čekao Carnet, moji su učenici čekali mene. I nismo se nikud pomicali, to je stajalo. Ali, onda našli smo nekakvi način za suživot. Ono razdoblje korone je za nas bilo ključno, gdje smo bili prisiljeni, kad su učenici otišli izvan centra, nije više bilo nikakvog drugog načina nego suživot tehnologije, mi smo uspjeli to sve implementirati u našu nastavu, postali smo jako dobri s tehnologijom, ali naši učenici su postali još bolji. Ali i u tom okruženju se nisu svi snašli. Neki su ipak ostali sa strane. Bilo im je to teško pratiti, normalnu tehnologiju. Bila im je potrebna asistivna tehnologija. U tom trenutku još uvijek nismo imali asistivnu tehnologiju, jer je ona zahtijevala značajna nova vještine. A onda smo ušli u projekt Attend. Onda smo dobili nove uređaje, novu tehnologiju. Ali smo se vratili na onaj prvi problem. Nismo imali vremena sve to istražiti, nismo imali vremena sve to prikazati. To je dugo trajalo. A onda je došlo doba umjetne inteligencije. Ušli smo u projekt Brain. Učenici s teškoćama u razvoju su vrlo dobro reagirali na spoj umjetne inteligencije i asistivnih tehnologija, ali nisu postali svjesni mogućnosti da to nije bezgranično rješenje. Ali taj spoj umjetna inteligencija plus asistivna tehnologija se stvarno pokazao odličan. I ja ću vam prikazati danas aplikaciju Seeing AI, koja pretvara vizualne informacije u zvuk. To je prva dobra stvar. Druga dobra stvar, pitanje s kojim se najviše učitelje muči. Kada se učenik pita, kad će mi to u životu trebati? A onda njemu kaže, sad ti treba, majstore moj. Sad ću te ja naučiti kako ćeš ti to koristiti i kako će to tebi pomoći u tvom daljnjem školovanju, ali ne samo u školovanju, nego i u svakodnevnom životu. Ajmo krenuti sa školom. Znači, Seeing AI može pročitati tekst. Ima zvučno navodi učenika da uslika sliku, pretvori tu sliku u prilagodljiv tekst i onda mu pročita. U realnom vremenu mu može čitati znakove i natpise na učionicama,
može pročitati rukopis, ali ne moj doktorski. Zatim može opisati prostor, sliku ili čak i video. Možete mu ubaciti video i on može scenu po scenu opisati video, ali što je zanimljivo, uslika sliku i onda imate opciju Explore i još možete pitati dodatne stvari o toj slici da vam objasni. To su sve stvari koje se koriste u školi, a ono što koriste u svakodnevnom životu je prepoznavanje novca, boje, ili je prostorija svjetla ili tamna ili proizvoda. Nažalost, ne prepoznaje kovanice. Sve popularnije proizvode će prepoznat putem bar koda, nekakve onako sitne hrvatske neće, i boje prepoznaje odlično. I može prepoznat čovjeka. Naravno, morate mu dati dozvolu da vas uslika, da vas stavi u bazu podataka, ali onda ako korisnik uzme aplikaciju i prođe po sobi, on će mu reći, tu je Mirko, tu je Klara, tu su neki drugi, što jako pomaže pri socijalizaciji slijepih u društvu, pogotovo u razredu. I onda smo napravili na kraju anketu da vidimo koji je utjecaj toga korištenja, pa su rekli, ok, to je nama omogućilo obrazovanje, ali povećalo mi je samostalnost, olakšava mi kretanje, ali ima psihološki učinak na mene. Podiže mi samopouzdanje da ja te stvari mogu napraviti. S druge strane je tu bio izazov. Što ako nemaš interneta? Ne možeš se samo osloniti na aplikaciju da ti nešto kaže. Postaćeš ovisan o tehnologiji. S druge strane, kad aplikacija pogriješi, a svi znamo da pogriješi, onda se stvara nepovjerenje prema toj aplikaciji. Taj problem nepovjerenja smo pokušali riješiti sa mogućnošću izbora. To nije naravno jedina aplikacija umjetne inteligencije koja to radi i onda mi uspoređujemo. Uzmemo jedan predmet, jednu sliku, pa kroz više aplikacija provučemo, da ih naučimo da znaju koristiti više. I da provjeravaju što mi umjetna inteligencija rekla. I onda smo došli na kraj. I onda su oni meni rekli ovako, super, vi nas sve to učite, ali kad vi ostarite, vama će trebati taj AI, jer nećete vidjeti, trebat ćete njegovu pomoć da čitate. Hvala. I hvala za ovu ulogu ambasadora Carnetovog od e-škola, Attenda, do Braina. Od sad vas šaljemo na ove sve promotivne aktivnosti.